Ugeni mwananiria wetu mathithio tukomonde ni Maureen Kirimi. Ino ni mushanto iria tukubanganiriti. Siasa Tharaka Nithi kugwata Mwangi atongoria gucokaniria Kanywa. Atongoria mambo wa gukinyiria matikwenda muguka nabo. Biashara mawa korwa matikarebe ogoti nikirira kumakiri muma MCAs. Siazire ntori rushemania na arimi mutindwa nikiri mibango ya gukabarana na yura. Kirimambura magukongoira Sibu omwero wa Kajuki siasa kaunti ya Tharaka Nithi nishonekanite kugwata Mwangi baria MCA Njeru Ing'ara na mubunge Patrick Munene macokanĩrie migambo na mabisha kumakire thirikari ya Muthomi Njuki. Abisha Munene wa ugoti Mugambi Kawari nonekanire kugera mugwi MCA Njeru nontu bakurega kugwata mbaru Governor Njuki. Mangi marari kibaro nigekini bamwe na Professor Erastus Njoka uria wikirite birane gukinya University Nteresia Kadhua na Samuel Gaishima ambiri na inu. Kiatho gya wikirwa nthumbi ya Chibogwa Imbia wa location ya Kajuki Geoffrey Mutugi Njagi mieri kathumba nyuma ya Chibu Munene Simon Maingi kuthiritaya kiruthitwe kampeni ya Chibu Nterinu cha Kajuki gitongeretwe ikamishna wa Imbia wa kaunti ya Tharaka Nithi David Gitonga na getegwa na siasa kathumba bareo mubunge Patrick Munene, Professor Erastus Njoka na MCA Njeru Ing'ara, Kithinji Savea na Zakari Njagi amwe na mwandiki rwong'ini rwa witherania bogoti Mugambi Kiwarie. Thank you, sir. Chibu Njagi apa akari wirane bako barutira wira na njira ya kwirutaniria. Nisikue nafasi hii kuishukuru serikali tukufu ya taifa kupitia kwa mkubwa wangu Bwana County Commissioner kwa kuonelea vyema ya kwamba ninatosa kupewa hii kiketi, na nataka kuhakikishia kwamba afande nitaifanyia kazi. Niko tayari kumsaidia katika kazi na tumefanya kazi pamoja. Nyumbani, kanisani, kwa serikali. Kuringana na Kamishna Gitonga gatigati kama ntomara Chibojo wa Imbia akwirigirwa gukandana namo intano chiare ira akugana wete ripoti ate ichikuthimbere muno nterino. Kuna mama amesema yeye ni survivor wa ukeketaji. Kwani hapa Tharaka Nithi tunafanyanga ukeketaji kweli? Ni aibu pande hii ya Tharaka Nithi kusikia ati mambo ya ukeketaji inaendelea. Chiacha nacho ichimatite katika aruti wira ba thirikari ya county na murengo uraukuwata mbaru MP Patrick Munene areo MCA Njeru Ing'ara barabara meto ikwerewanwa mantu makonie uruti wira ndeni ya wadi eno. Kama MCA ugatwe na milioni 10 ngaina kurathime na chionekane itume cibitare Kayuki uthie muntu karia kwa ruthwa ukauga imperwe endi mbonge lakini tikuga ntarumwa na okegitagata tene ngauga na politiki ni kiere de arankunganie itwakirwe na nimbega muno ndagwa kirongwa dingira ni Muthomi Njuki mpi nabo Mugambi Kiwarie na MCA Zakari Njagi bameneria MCA Njeru Ing'ara ikiraba kugati chiacha chego chwa gitekia usenita ichigiritie aigwe ari na kanya gakurutira akariba wadi yake wira. Kamukaribisha Njeru Kajuki. Ndamukaribisha Kajuki mtungithia Njeru mucemani wa mbere kuula Kajuki kuma utuke MCA. Tumakano rongo. Muntu meatita winki mayere Kanywa. Muntu tawimbio. Irae madege ni na etha nini. Mheshimiwa Njeru no ambere heshima nene muno. Ambirire nuntu igamba ng'ombe ni riao na no rice kabisa. Tumurekereria ajarie kura tia seneta na kuria gongi ni mukaragiria ntura. Mendere kumwekariria.
bakiuga Njeru naremetwe ikuromba mirandi ya uthina mbere kuma kiri thirikari ya kaunti. Kuma kabari yange kuya monkaga akamutenia kare aga mara kulingagirwo gavana wale kumenya lakini mturale ground i mheshimiwa Njeru Ing'ara na into kabiromba wantu betu utikenwanga nigonda ya ukomoka nda ya ukomoka into kabiromba wa na Njeru nitira mianka yange tatu anto baba uke begwa kiao parombere into indenu kiania gwiro na thondeka barabara muno ragwa na ngai amutethie ragwa na banengagira gintu gitagwa World Fund na nio World Fund barutaga MCA nkithuro indaiye MCA tire kigine na kio giake ya kuruta wira lakini kathi ya kauga na nio mbugaga assembly nkauga kanisani nkauga micemanio teno nkauga mwankare ndiuni aikwe na mutongoria athiurukire gukwalomba kura indi mukero wa Njeru atithiete kumuririkania kuri njire koragwo irigamba ng'ombe kalombaga kura ku kamutamuthura we Nkrukin Terino Chiere ichikujaniritie nuga tigatika thirikari ya kaunti na ubichi ya mujumbe aretete wa Kibwa substation ya stima ya Kamutiria. Kwa mundu tena stima kwa weta ukira. Kama huna stima kwako nyumbani. Alafu tunaambua tuko sawa. Nyote hamuna stima. Substation igakwa. Na ile yakwa na stima ciongereke anto bakundu stima bonde bagamba ng'ombe na stima ciena inya na stima itakuora wao atia stima utugo itiko gaukana. Ukegwa makiuga ni mararetire power station ya stima indi patu atwikire stima. Kamurareta power station ni mutiko bota kureta stima. Indi matienda gwitikiria power station ni ya patu. Power station ni yao indi stima te ciao. Ibachokete borotana nuntu bwagibwa basari cha thirikari ya kaunti. Basari ya kaunti no ndo nie representa kama muthomo wanjuki in the assembly. Na ntikutende kinyangaro na muthomo wanjuki. Committee ya basari ya Igamba Ng'ombe ward. Twabere mheshimiwa Njeru Ing'ara ni wo wathurire committee ya basari. No uri ya muntu wa committee ya basari uri wiria. Uri we? Rira nkurugama nkauga antu betu manengero mbasari ukaya ukauga ndanengero mbasari ndari ndi kwenda na nkoma ndengero ngicoka ngetia mbwire nikaire antu betu utikanengero gutwika ati tigo tukonaga into bibi nengeretwo antu baba kwariaga muntu arugama nio ndi cio nio ndanumiretirwe wewe sakare uga we arugamirite njuke assembly nio mburugamirite assembly na imbwaragiria na ngendera kubwariria ngai antethie Zakari utanominitwo ni muthomu wa njuki wanominatirwe ni UDA na watho wa kiama kia UDA waugaga kwathurwa MCA mairi ma kiama bakanominitwo umwe every 2 MCAs one nomination every 2 MCAs one nomination chokagiria Njeru nkatho no tukathurirwa nominatwo MP munene agitaragiria mirandi ya uthina mbere ira aruthite na ira akwirigirwa kuruthira akariba ntereino ukathi kura kathwana kuthie makutano ni rami kuma market kuthie stadium mwaka uyu ni twitikaniritie na antu Njuki ate shukuri yetu nene ya Makanyanga next financial year ni magurire basi. Noe Professor Erastus Njoka augite ati agatetheria kureta rungi rwa university muci wa Kathwana kenda rukiria ukuribo muci uju. Kathwana gakunanire kagia na institutions kanate na ni mwirire mheshimiwa ni eciria bwa maendeleo riu ugethwana na campus empty na kegembele na kachogoria na gukungi no baba kale mabai Nkiripotera Weru TV kuma Ntere cha Kajuki gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel. Hatongoria maishuga bunge ciambwa ni mathiete na mbere kwaria makiregana na wendia wa muguka kaunti-ini inu makiugaga ni makugwata mbaru endekithia ria mubunge wa Kilifi North ria kuruta mira na muguka kiri watho wa Crop Art uri withagirwa wetite mira na muguka ta imera ishingi iri magwani macokete mebita gutira mucemanio wa CS macietetie na mauga mo makethirwa amakirega kuthikiri mucemanio wa CS Kithure Kindiki makireganaga na kugairwa kwa milioni 500 kiri kuringa Njuki arimi mamuguka mbesha iria inenkaniritwe ni thirikari. Na tumekubaliana kwa kauli moja kwamba vita tunavyopigana sasa ni vita vita kuhusu muguka. Mambo ya miraa kwa sasa hatujazungumzia mambo ya miraa. Tumezungumzia kwamba hatutaki muguka ndani ya pwani na wale ambao wanatulazimisha lazima tulete muguka hapa pwani, wacha muguka huu uliwe na watoto wao. Sisi watoto wa pwani, sisi kama wazazi wao, ndugu zao wakubwa, tumekataa mambo ya muguka
Na leo tumeleta wataalamu, tumeleta madaktari, tumeleta watu wamefanya mambo ya psychology, mambo ya kuangalia ni vipi basi shida zinazotukumba hapa Pwani. Tumekuwa na presentation ya juu sana kutoka wataalamu wengine wanaofanya na hospitali yetu ya Mewa hapa Mombasa, na tumeonyeshwa kabisa kwamba madhara ya muguka yako katika level ya juu sana, na si ya kutatiza tu mambo ya kuamsha watoto wetu wazimu na kuwafanya mazombi ama kuwafanya tu wawe tu hawajielewi. Imeonekana kitaalamu ama wamejua kwamba muguka unaua mbegu ama chembe za kiume. Uyu uge bwatongeria banteresia Mombasa bagwitikanĩria kuregana na wendia ba muguka kaunti-inĩ ciao onto bagwa nyiba thuri ni Rais Ruto kumeathuria milioni 500 indi tigo ikumenyekane batimitikiria. Hatuko tayari kupoteza vizazi vyetu vijavyo. Saa hizi vijana wa miaka 15, miaka 14 mpaka 25 wanapotea katika muguka. Hawataoa, hawatazaa, hawatafanya kazi, hawatafika vioni kusoma. Ni nini unatupangia rais? Hii pesa 500 million uliekea muguka ambao ni sumu, iletwe Mombasa, iletwe Kilifi, iletwe Pwani nzima. Weka hii pesa kwa mnazi. Minazi yetu hii hapa inataka faida. Mtu achie sisi tunwe madafu yetu, tule mabuyu yetu. Hatutaki kutishwa. Rais ni mtu ambaye amesoma. Dr. Ruto ni mtu ameenda shule na anajua athari ya muguka. For him to give attention to a section of the members because of their selfish commercial interest is a total blackmail, not to the person of cost, but to the entire country. Kwamba sisi kama jamii ya Pwani hatuwezi kuuziwa uoga, na vile vile hatuwezi kuuziwa muguka. Kitu yangu ni moja tu, naona ni unafiki wa hali ya juu kwamba leo viongozi wowote wa kisiasa, wawe Embu, wawe Mlima Kenya, wawe Kenya, ati leo wanalinda maslahi ya watu wao na uchumi wa watu wao kwa kuuzia wengine sumu. Huku upande mmoja wanateta na sumu ya ulevi katika jamii zao, upande mmoja wanatuletea ulevi mara 10 maradufu. Kwa hivyo sisi tumesema tutatukua njia zozote za kisheria na zile za kijamii kuhakikisha kwamba muguka haufiki ndani ya Mombasa, haufiki katika maeneo ya Pwani. Nawe kiri minista wa urimi Thikari Nturi ibaugite batita mucemanio-ini juria etini jo kwarire muguka na miraa na ikumenyekane utingari ya muguka bagetikirie tonya Mombasa na iri kageria gacoka iri muju. Waziri Linturi amewaalika maseneta pamoja na magavana siku ya Alhamisi Manzoni Hotel kuhusiana na masuala haya muguka. Sisi kama maseneta wa Pwani tumesema kwamba hatutahudhuria mkutano huo kwa sababu kwanza Linturi is not an independent person, is impartial, kwa sababu miraa na muguka watoka jirani kwake. Kwa hivyo hatuwezi kwenda kuongea mambo ya muguka wakati Linturi ndio mwenyekiti wa mkutano kama huo. Na nataka niambie watu wa Pwani na vijana wa Pwani, we will also form vigilante groups. Hii muguka kama hata watu wamesema ingie, sisi tutasema haitaingia, because hata sisi if they think they have power na watu, sisi tulisikia wana to threaten ati watakuja huku. Hata sisi tunaweza waambia hizo gari tutarudisha na tukan either reduce tuzirudishe kama magari ama kama jivu. So mimi nataka niwaambie sisi hatutakuwa waoga na wao, na tunasema muguka hapa Mombasa na coast nzima haitauzwa, na kama wanataka kutulazimisha tutapambana na wao. Uge boy bogwati mbaru ni mubunge Opiyo Wandayi wa kuma kaunti ya Siaya na riwa kinyabo ibagwitikaniria na watho bobu wa kuregana na miraa na muguka na gutitikirwa akiantu bakaiba Embu na Meru ikuruka akia uturo ya baba ingi. We support the move by Honorable Owen Baya to seek to amend the Crops Act with a view to reviewing the legality of muguka and miraa. And we are saying this knowing fully well that a number of Kenyans, especially from Embu and Meru counties, derive their livelihood from the production and sale of miraa and muguka. But again, there's a bigger picture.
a government that is responsible must look at the objective interest of the country and its citizens when coming up with policy decisions. Do we want to sacrifice the lives of multitudes of young people in coast and northeastern regions to support the livelihoods of a few farmers in Meru and Embu counties? Dennis Mugendi, Weru TV, Yembe, County ya Meru. Mutaalamu wa muntu megie siasa na utongoria niwe Profesa Naituli Gitire na arombetia Meru gutigira ni magwiciria wega no makaonenkera utongoria kiri ithurano cia mwaka 2027 arugetaga ria Ameru gutwikithia Gavana Kawira Mwangaza gavana wao niritumite kaunti ino karitabaneki uthie na mbere na besha nitengerekano na Gavana Kawira gutigwa ni Gavana Mamangima Antwaka kiri ndiunga ya Amerika na Rais Ruto baria kwithagirwa kwina twanya tugukubiria akari ma county into na kinyagia ngwataniro cia bata awete kinyagia Gavana Kawira kwithirwa kirite indiria mira ihurumiritwe ni mathina mamengi nikionaniria gikingi gia ati timutongoria omwega Anthony Kadhinya atariri ribotino. Profesa Wothomi no tongeria Naituli Gitile riu neumiritie na kuria kariba kaunti ya Meru kujukia kagita keganu na gusonko na tongeria mbela kubathura. Profesa Gitile alugetaga lelele ya Meru bajukirie mwaka wa 2022 kuthura gavana wa kaunti ino Kawira Mwangaza nilelegete kujera matunda. Gavana ojo akelega kuona ni mubango no wiku wa gwitithia na mbele kaunti ya Meru. Thina Meru is challenged. Nande nondo to challenge the next election. Tuburi kwile lapoya twegere anto latirine tubathime tuone ni muntu kwa inambi aina wendo bwetu. Aina wendo bwetu I think mburi kubarika ni boto era na beto karaya. Twabara ogea ogoroeta kura muka wendete o autia ora o kwendete ende turake gwito endete atongoria betu tubendete tubaikana iba utwenda atongoria batu kuchangura re iba utwenda igyo gure tuburiku kuria na twachokia kiu ethre iba twendete then tubanengere kura no tubakarara batemami kenda turara bweya uchaguzi bugo determine leadership ni go determine ni Ameru ekabwane kithana baita thuguru kitha gukethera kwina ndawa dispensary antu ibareke kunanga 50 bagiringa kura antu bone kuringa kura ni life okay barekare kuyuge chiringiana pa kenda bachongura Ameru babeya nonto election ethirire woi muntu ngona bachangurite au shughulika na mantu yetu nanga kathuri yake nte kuona ongeni. Kulingana na Profesa Naituli gutigwa kwa Gavana Mwangaza kiri ndionge ya Rais William Ruto ndi Amerika ndionge elia yali na magavana bonde baikuru amona kulega kwirutaniria kiri kuthire thini Amera kaunti Jambwa nibionanirie biganu ati Gavana Mwangaza atina mubango no wiku wa guthithia na mbere kaunti ya Meru. Lukia munene orende went America ntukwirenge aka matanga bana ziba women bonde ati except you Meru. Now on to akamatre kuri kuburi kuri re non to akamatre non to para baina plan kedha England ziwanga na bara woni kwenda factory ya kubwithia magoyo wa kenda twendage magoyo Kenya kana to ndiome kedha ni wavinya ndeti na wetage president amura wende na plan ya ku expand export processing zone kana kubwithia savana digital highway nende munene ona waina mubango ri toka mukamata itaga amlinki na investors nende urenda oeto na njatu mubango igirite munene ri amukamata so I think it na thina now ni atababange babwithia plan icio patukwana na ntobo bara bathomi and atukwana na advisors aboria ni mbire tuburi kubwithia no gwana twina maria maingi maya tukura Nairobi every day mariara no tubwithia factory ya kubwithia wine egumagire mario no utokona bara mugululu there is a Catholic priest there who make the wine nende kithai na plan yo agikamato kinya waita kende tona investors be abwithia factory antwa kwenda kia mario karibu tukwendia twa endia value and end. Profesa Naituli nathite na mbere na kuria kariba kaunti ya Meru gutara tongoria baria
bakugwatania na tongoria bangi. Ogea kuona mutongoria wende ate kwenda kurutaniria ngui na antu bangi. Mea mutongoria to our leadership is working through others, not necessarily through you. So ogea kuona muntu akuruta ngui wenka ni ngumu kutethia nthi. Na I think it should be the meter Ameru baburi utumira kuona the next governor. Muntu amba kurutaniria ngui na antu bangi. If the answer is no, regana inwe. Nao kagita gaka Profesa Naitole na ulitia tongoria LMCAs na bunge kuthondeka mibango ya gwitithia na mbere kaunti-ini ya Meru na kumikinyiria gavana Mwangaza ona kethirwa akilega kubathikiria. Ende para nontutu banenkerete unene pakwa MCA nonene pakwa MP baburi ku volunteer pakamit pakethera bena committee development ya Meru wide development kametere kabwithia maplan kinya plan ire gereito ya 2040 plan ire buru wete karetwa okay ngabana kanengerwa amigino wetu atrima na 2027 lakini bo murairi MCAs bo murairi plan ira sa team nonto plan ira ne abwithitwe ne antu sana ne kabwithwa ne ka adapted in assembly ku mamuji muneno Nairobi Mbeta Antony Rangi wa Kathenya. MC wa Mao Adan Kangwana, MC wa Kiagoi Antobocho Timothy Mutwiri Kabako na mutethereria wa bakubi wa mubunge John Paul Mwirigi nwepita munene muthenyo monde nimeumirite taunini ya Mao na kuromba akari batike kuriba ugoti nonto mwaka wa thirikari nwaka uthite gukinya mwisho na gutiba tunda akari monete kumane na ugoti uria methiritwe makiriba. Mariuga gavana Kawira Mwangaza na mateshanirie bururu onethirwa Mao aneo ithiritwe shania ugoti umuingi nkuruki. Marion Karugi ena ripoti in. Ni musafara itongeretwe ni MC wa Mao Duncan Kangwana na mwiroke wa Kiagoi Antobocho Timothy Mutwiri Kabako na Peter Munene pia wa mbunge wa Gicioke. MCs baba kiringa marufuku kuitwa kwa wati thirikari ya kaunti ya Meru kuuma kiria biashara bonde batauni ya Mao na kiwetumi bakiwa gavana Kawira Mwangaza na rere bruku lukiria mbecha cia miradi ya witi na mbere tauni-ini na riu mwaka joki thirikari ni kajuitite kuthira mweri wa 6 na mbecha cia miradi iji icoke kiri treasury. Situpia 3 milioni zote ili tukomera secret ka process ya Mao wendi lakini mweri wa 3 imotola ya yoto wa tauni na maia na teri bora kwa hiyo kwa mimi teri ya tauni na kwamba antometo tu watu tere volunteer ndio kwa wanko vangana lakini rai taroki ntakira renge antometo mbazo zetu songa treasury ndio kwa mimi yetu kwenda kwa tukina ubaya Mao ito veta tukiovania 200 milioni omwaka 200 milioni utendo tukarenge atutalipa tena kabisa no habari ya mwalimu sima ngano na dhariate urawire uma Jumatatu Mwangaza Sunday oeta taxi eritokorego oeta taxi eritoko anto barato wete geria ne anto bena to buti to kwera toko peke yake kuyama loi pesa ile ikuma ko mweri ni kuma saiti ya milioni 50 ile iweta ko county milioni 50 yake to kwa ni kartangwe gembe south pesa nyingi bonane okay weta general ya Mao today sibitari ya Ruoro Mwanka kwena na sibitari ya general kwena kembe Steve Woria kwena sibitari kembe si Ruoro sia kwa teka sibitari na ndawa watu wetu Bwana Yesu asifiwe kwa teka sibitari na ndawa kembe si Ruoro Mwanka general sia okay wata mwacha yo general mere keri ngindele ko nunca no ndo sabe zile watu kwa ngingana na Meru County watesa leziko na kantwara ni musafara kinyite kuyeka kinya MC wa Mwathi Gembe North ithranira mutungi era utebwa ke bwo ni tio netere batu itwe ene kubangira wondi tiao yokwibwa tukwanto bakwiriterie ne aneyere tukwe nyumba tayarwa aneyere ende ne ka kwera renge kana ka Mumeru ka karetiere kani ka mweye kana ka muborona kana ka muturukana kana ka Mao ikao teka Meru ende ka Meru yake kandu ete Mao ka Meru yake kandu ete Mwathi
babu antu betu tuwate mukono. MCA Kangwana ariwa kinya kithirani koti baikania na gavana Kawira mwankati erembecha cia mukari wa Mao itacoka treasury. Ndiane tutania gavana nya koti intonya Mao risoke. Ndiane kori antu betu kwa support. Nditangi tanto government ya Meru. Ndese sedio sero risoke. Kinya itare angavana gira itu ne itare munya bara batonka wa ibo bwithiritwe thoko eka imboa tuyamo loi gavana ni mamo ya ko maua ya maita 24 imbi bonete imbi boetheretwe de korwa mandragwa tote ita ushuru nderero ibo torero mwaramu thoko ya marigiti ikaburo botiere kwe ya wekerwa ibo toreri loi akaburo inaire na ukonie mira nonanite korotela gavana Kawira kumania ni thina iratikite kimira ki kaunti ya Mombasa. Ngari semera sirita ngira 120 ontuko oka kuma moto ntazingi batoruma oka kurona mera ibatoro niyo ahora moto ntazingi akametra mera renge na tutrema kuwa iwe ntoma mera batera tasirenge no tongama na atari manto mera ahora mera tento kama ana nangama na Kawira no arete nangama no onara Mombasa amwera ingemera kena tomato madrena na tuwe totera mbasa renge. Nke reportera Weru TV kuma Maua Beto Marion Karugi wa Kinyua. Minister Orimi na Ndethi ya Mithikari Ntwiri na ariongirite arimi mushi wa mutindo akenda kumenya buria arimi mebangite ni kenda kubingia mubango wa thirikari wa kuthiria yura na kinyagia gukiriria urimi Kenya. Minister Yonkuruki na yokitekanya kumenyithania kiri arimi mamoma ataalamu ma kilimo biashara maria marugurirwe ni Rais Ruto kibaroni kia Masinde Muliro kiri mambura mama daraka. Mwankatha inoma abisha mama Maria anashomba magweta agri entrepreneurs ni ngiri 18 magutethereria arimi gukura kiri kilimo biashara. Muthiru Muriuki enainu Thayona arua Minister Mithikari Ntwiri atongerete mabisa ba thirikari nene na kinya thirikari ya county ibathite mucenmanio na atongire mwanya kiumbango cyo gutigira ati mwingi jukumenyithwa mibango ya thirikari inyo turetete antu kwerwa ri kwenda kwariria antu na bamenya bura thirikari kuthithia ndene ya plan ya MTP4 na Brambeta plan kana mubango ya uchinchi ya maisha ya antu ba Kenya kulingana na agenda inene ya thirikari. So turethete mucemanio nia nikenda antu belewa mibango ire atwinio ya thirikari kuthiria mpara ndene ya nthiguru kuchwa ngugi milioni 1 na ngiri 200 kuhakikisha ingwire kutukarita kenda thiringi yetu ya Kenya yemba kuwata inya against other currencies cia ulimwengu. Amna bubu kulingana na Minister Ntwiri augite mibango iyo nthe ikirigi kiroto kia thirikari kia mwaka wa 2030 na kinya mbango jojo bakuriguria muthenya na arua nijo tigira kiroto kigi ukinyanira na wala tukumenya kwari na Vision 2030 tule kuimplement na phases na tuikiri last phase implementation of Vision 2030 na nekionto the medium term plan ya 2023-2027 iko outline njira kana mauntu yato buri kuthithia kana to achieve Vision 2030 na MTP4 ito kura ni aligned ki manifesto ya Kenya kwanza nondo ne kwanza kiri promise ila twathithirie ya kura president wetu ashwa kura kiri antu na kwa ubango yatukora yukenda antu bamenya promise ila twanenkanire icho tuthithitie ila itiere ndeme yake nere ngeni botukubanga kwithithia u na kiroto kikinandi kiritania mairane jara gutongire mugongo William Ruto ekire ya Kenya kagita kararomba kura so mucebani yo yukare antu bamenya tunenkania document nondo negete masking scheme yo tushekira ura tuthithitie bo twa promise ne atakuri tukinyana nambere so iromba yakwa ikuromba antu betu bonde bawatanire na bautwe na bathikirwa thirikari tukua nikenda tukaomba gukuria uchumi wetu amwe nikenda tukaomba gukuria irio tugomba kuthiria mpara ndene ya nthiguru yetu nikenda tukaomba kuciarithia irio na antu babingi no tuchuchwa mathoko
tugomba kuongela export yetu witaone na kureduce import especially mno ya onto mpempe mishere mauta intofia tumba kuja tukiumba kulima Kenya na tukiromba kutia ome ni aibu na niyo mantu tukwenda kurikia kuthiraniria nayo nikenda tukomba ukiriti nguira tukwenda na ukuria ndiru yetu. Muthuri Muriuki, World TV, mutire jwa Kangangi. Tukia kanya ga kunogoka banini utikathie naku.